Iyi ni hot news nk'uko bisanzwe, wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru ajya kugera umunsi ku munsi. Mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo umwuka waba ukomeje kutagenda uba mwiza, ni nyuma yaho dore ko Perezida Tshisekedi ari kugenda ashwana n'abayobozi bagiye batandukanye mw'iki gihugu. Ku munsi w'ejo rero nibwo umukuru w'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo yaje kwifatira ku gahanga, ahita akuraho umuyobozi wa polisi, ahita anakuraho n'abandi bayobozi bamwe anabahindurira imirimo. Perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yakoze impinduka mu buyobozi bwa polisi y'icyo gihugu, aho Dieudonné Uwamariya Bahigwa wari uyiyoboye yashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru asimburwa na Benjamin Olongbon wari guverineri wungirije w'intara ya Uturi. Twavuga ko izi mpinduka zije nyuma y'aho uyu mugabo yagiye ashinjwa yuko harimo ngo abo baba bakorana baba batabona ibintu kimwe nawe, dore ko ngo we aho gukemura ibibazo agenda abyegeka ku bindi bihugu by'ibituranyi cyane cyane nk'u Rwanda, kandi hakaba harimo bamwe batabyumvikanaho rumwe. Mu kugenda rero nawe abikemura, bamwe ngo yaba yakomeje kugenda abikiza. Mu zindi mpinduka zabaye zasomwe kuri televiziyo y'igihugu ku mugoroba wo ku itariki ya gatandatu tariki ya mbere Mata 2023, Lawrence Charles Mukuntu Ngwashi wari ushinzwe ubugenzuzi muri polisi ya Kongo yagizwe guverineri wungirije w'intara ya Uturi, imaze igihe mu bihe bidasanzwe kubera umutekano mukeya. Silvano Kasongo wari umuyobozi wa polisi ya Kinshasa yazamuwe mu ntera agirwa umuyobozi wa polisi wungirije ushinzwe ubutegetsi, mu gihe Jean Bosco Galenga ari we wamusimbuye ku buyobozi bwa polisi muri Kinshasa. Celestine Kanyama wari umuyobozi mukuru ushinzwe amasomo muri polisi ya Kongo yasimbujwe Vitali Ojanga Umuya wari ushinzwe ubutasi muri polisi y'igihugu hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ntabwo biramenyekana impamvu Perezida Tshisekedi yakoze izo mpinduka mu gipolisi, gusa hashize igihe havugwa ibibazo muri polisi birimo imyitwarire mibi, kudahabwa ibikoresho n'imyitozo bihagije n'ibindi. Mbere yo gushyirwa mu kiruhuko, Dieudonné Uwamariya wari ufite ipeti rya Commissaire de vice-principal de la police nationale congolaise yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Commission Division of Chief. Yayoboraga polisi ya DRC kuva muri 2017, umwanya yasimbuyeho Charles Basengimana. Twavuga ko rero ari amakuru akomeje kugenda avugwa hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, dore ko tunyarukiye mu kindi gihugu cy'abaturanyi cy'Abarundi. Perezida Ndayishimiye yasabye Abarundi kutabyara abana barenze 3. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko bigoye ko igihugu cye gitera imbere mu gihe buri muryango utarumva inyungu zo kubyara abana bake. Yavuze ko nibura umuryango wo mu Burundi wagakwiye kubyara abana 3 kugira ngo ubone umwanya n'ubushobozi bwo kwita ku bindi, nk'uko ikinyamakuru Jembere cyabitangaje. Perezida yakomeje agira ati ntabwo ari ngombwa kurenza abana 3
ku muryango. Urugo rwita ku bana 8 ntabwo rushobora gutera imbere nk'urwita ku bana 3. Mutegereze ibizava mu ibarura rusange bazatangazwa muri Kanama 2023 rizadufasha kumenya umuvuduko abaturage b'u Burundi bari kwiyongeraho. Perezida Ndayishimiye yavuze ko hashobora gufatwa ingamba zikaze ku kwirinda ubwiyongere bukabije bw'abaturage mu Burundi. Yakomeje agira ati ese birumvikana ko abantu nk'aba babyara benshi bakomeza kwivuriza ku bantu kwigira ubuntu kandi bararengeje umubare w'abana. Yavuze ko ibitwaza ijambo ry'Imana ngo babyare abana benshi babeshya abaturage kuko ntabwo Imana ivuga ngo mubyare mwororoke kugeza mubuze ibyo kurya. Kuri ubu u Burundi bubarirwa abaturage miliyoni 12,300,000 bikaba biteganyijwe ko bazaba bikubye gatatu muri 2050 kugeza ubu. Muri 2022-2020 ikigo cy'ibarurishamibare mu Burundi cyatangaje ko nibura umugore wo muri icyo gihugu abyara abana 5,18. Twavuga ko rero ari amakuru aje nyuma y'aho uyu muperezida yaje gutangaza ibi ngibi, avuga ko abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi bakwiye kugenda babyara abana batarenze 3 kugira ngo babashe kugenda bababonera ubushobozi bwo kubarera. Mu yandi makuru tugufitiye hano kuri Hot News, wowe icyo tugusaba ni ukuba utacikanwa, dore ko hano kuri Hot News dufite serivisi nziza cyane igufasha wowe waba ufite YouTube channel, Instagram, TikTok, warabuze aba followers banyabo. Icyo tugusaba ni ugukanda subscribe hano kuri Hot News, ubundi ukagenda ufata nomero yacu ukagenda twandikira tukagufasha mu izo serivisi. Twibutse ko tugufite na platform nziza cyane ibigufashamo umunsi ku munsi. Iyo nta yindi ni Beta Shop, ikaba ari platform nziza cyane yagufasha kugenda ubibona umunsi ku munsi. Wowe icyo tugusaba ni ukutwandikira se cyangwa ukaduhamagara kuri 0789989969.